Znači, prije toga, evo, zadržite svoju misao, prije toga da rezimiramo. Vi mislite, dakle, da će ova država uz pametno vodstvo moći izaći iz krize bez da tu taj izlazak iz krize osjeti bilo tko? Ako osjetimo sadašnjem modelu politike, to će biti katastrofa zastrašujuća. Dobro, jasno mi je to. Ja, ali ako uspijemo, što sam rekao na početku emisije, da shvatimo naše greške i da pogledamo što i konačno sad svijet radi, da promijenimo taj model, ne optužujući nikoga, nego da se okrenemo poslu, mi možemo biti najbrže rastuća zemlja u Europi iz dva razloga. Jedan je razlog što prirodne resurse ne koristimo dovoljno i ne koristimo na održivi način, i drugi razlog je taj što mi u Europi imamo najmanje aktivno stanovništvo. Mi bi aktivno stanovništvo trebali imati 2.200.000 ljudi, mi imamo 1.700.000. Tako da mi imamo ispod 50% aktivno stanovništvo, radni kontingent je još manji, kod nas najmanje ljudi radi. Ne može ovo malo ljudi što radi 800.000 koji stvarno proizvodi, ne može nahraniti ove ostale. Dobro, dajte mi recite ovako, zašto je toliki bauk dirati u socijalu, ako je recimo 95. Po mnogima dobar premijer Nikica Valentić uspio rezati plaće i nije zbog toga mu pala dlaka s glave. Zašto je danas 2011. toliki bauk dirati u te tri stvari kao što su mirovine, kao što su socijalna davanja i kao što su plaće? Ma iz povijesti, sociologije, iz politike je poznato da plaće samo možete rezati u ratnim uvjetima i ratnoj atmosferi. U nikoj drugoj situaciji vi ne možete. To je neelastično. Ne može se recimo apelirati na nekakav nacionalni konsenzus koji bi uvažio, ja ovo govorim premda znam da je to utopija, koji bi uvažio mišljenje opozicije, pozicije, sindikata. Ja sam potpuno protiv toga, zato što apsolutno to nije potrebno. To je apsolutno rezanje nije potrebno. Ja ne kažem da ne postoji krivi plaća i naknada i bogaćenja bez razloga i primanja naknada bez razloga, ali u prosjeku naš život vrlo slabo živi i puno slabije živi nego što nam pružaju mogućnosti. A te mogućnosti ne iskorištavamo što imamo pogrešan ekonomski model. U tome je čitava priča. Mi imamo 500.000 radno sposobnih ljudi koji ne rade. I sad što se događa? Koju mi politiku u ovom modelu prihvaćamo? Velimo, moramo produžiti radni staž od 65. godine nadalje. Mi pričamo, ovi koji rade ne rade još do 70. godine. A zapravo prava je politika, idemo skratiti radni staž, možemo ga čak i skratiti, ali od ovih 500.000 da zaposlimo za godinu dana 100, pa onda opet za drugu 100.000 i tako dalje. Mi imamo šume neiskorištene, mi imamo zemlju neiskorištenu, mi imamo druge prirodne uvjete neiskorištene, imamo ljude neiskorištene, ali sve treba znati kako. Čak u jednom programu neke stranke, ili je to bio intervju, kaže mi moramo uvesti 100.000 ljudi. Pa postavlja se pitanje kuda to ide, jer politika mora raditi na to da zaposli svoje ljude, ne da proizvodi nešto za nekoga. Prvi cilj politike... Ne, ali radi se o tome da mi imamo skupu radnu snagu. Za naše uvjete ne, ali skupu za Europsku uniju. Ne, to je isto obrnut redoslijed stvari. Naš čovjek koji ovdje ne može dobiti posao ili radi za 3.000 kuna, ode u Sloveniju i Njemačku, isti taj čovjek sa istim obrazovanjem radi za 1.000 ili 2.000 eura. Znači, ovdje mu država nije organizirala mogućnost da proizvodi taj proizvod iz kojeg bi mogao dobiti veću plaću. Čovjek nije kriv. Kriv je makromenadžment država i mikromenadžment, što nema proizvod koji će imati takvu cijenu da možemo isplatiti veću plaću. Jer taj naš čovjek koji ode u Njemačku, Italiju, Austriju, iste sposobnosti, iste mogućnosti dobije 3 puta veću plaću. Ne ovisi o njemu, nego ovisi o mogućnosti organizaciji, tehnologiju koju ima država. Kad sam rekao skup za Europsku uniju, bio sam neprecizan. Skup za zemlje koje inkliniraju tu nama, poput Mađarske, Slovačke i tako dalje. Rumunjska, Bugarska, gdje su mnoge proizvodnje otišle zato jer im je skupa radna snaga. Ali otišle su proizvodnje koje su nisko profitabilne, radno intenzivne i sada kapitalista, da ne bi ulagao više u tehnologiju, da ne bi... Onda ide tamo sa jeftinom tehnologijom na jeftinu radnu snagu i ispadnemo jeftin proizvod.